Ole tihian soitlang nghal mop maila United States President Election voisomli pasari na atana mipuin du taka Donald Trump-an Thlantlin hian chan chatak somvel aneya chungzinga chuan Donald Trump-an in Thlanlai bor vela mipui tinhena atiam an Thlantlin ani nga chuan a thil ti nghal tur manifesto somvel lai asoilok diam kha voina chuan amalte te in kan ngai tha anga chumi ma in he Donald Trump paphunglung ve tak nima sela khovel huwa pa milar Taylor Swift Eminem le Beyonce ten Kamala Harris supporta Donald Trump an du lozia an tlang au pui chuai chunga an ne zo tak rual lo Donald Trump pa chak theina chan kha hanta lang masa zoi ta ila Biden le Kamala ite kai shuai sarkara khan economy atlatniam na sa emema thilman asang boka namulo antamin mitlang lon khosak aharsa a chumi awang chuan Trump pon campaign na economy ati thatle tur thu atlang au puina sale a hei hi achakna chan pakhata ngai thei ani ome tin Joe Biden president na hnuaya khan Kamala hi vice president ani boka wangin president po ni se thil adanglam vak pha mipui tamzokin anbe seilauti asiatani minority lama Trump atlana hlea kumdanga chuan heng minority kanti mingau ni lo hau namshang shangte vunrong shang te hi Democrats ani deuh furzela mase tunchum in khana ero chuan Trump khian 50-50 a phadeu hialin angai theine tin African American lama po Donald Trump hi atlana hlea Entianan Georgia State Bowen country te hi han enta ila 70% vel hi mi hang anni a kumsang ni pali achang khan Democrats ho anchak char na a khan kumin in thana chuan Republican ho anchak ta dai ni Leshana kan ti te Mexican kan ti te heng mingau ni lo omna hian Trump hi ache thazel maya atlin theina chan pakhat ani po kan ti thei ome Tichuan heng baka hian kan shat angin Kamalai hi mechia ani a Democrats haulam ngai dana chuan mechetam takin an vote po anin ringa mase an be se angin thil atheng lawa Trump hi meche hauzinga po alo tlana na sangang maya rin ang in Kamala in ma ashwai lawa wangin meche hau po hi Donald Trump pa chakna chan pakhat ani theibok ome heng baka hian kan shat angin ama Trump puya hi milang tlang lutuk thil soi phong mi ani a he hian mitam tak thinlung ani a elpui milok tak te hi politics sa hunrei tak lo kho satoni ma se mitam takin anring zo to lawa Trump pa mi je pa lutuk le hlo nei lo lutuk hi mi puin achungarin na an nga ngam na chin ani a hei po hi atlin theina chan lian tak atling bokani Donald Trump an na achan lian tak chu campaign ta an aw hla po hi ani ome Democrats lam hian big takin Donald Trump hi an be na sa ma Kamala aw hla ber po Donald Trump chatlo thu soi chwa hi ani ome enge ama thil tum vete engtia malak nge atum ti vel hi Kamala hian asoi tlem ma Trump aswalzia atlang aw pui vak ringot mai chu mitam tak ati dawna engma plant le vision mumal nei lovena campaigna chuti lai chuan Trump chuan Kamala hi kap lo big chu ani lawa mase a campaign awla ber ero ani velo thunga economy le border chungchang hi a au chwa puina sa ma ram asiam thatle tur thule dan lawa anrama lolu te chu athon ho vek tur thu te anram inrina te chu nasale zwala ati khong tur thu te chu a campaign laya asoina satberani a an campaign ne ilaya an thil tum soi chwa konga Kamalai hian Trump atuk lo na sa hle a hi achak na chan ber pakhat ani thei ome Milar som konga chuan anin angdun hle maya Kamalai hi celebrity tam takinan chana langsar zwala chuan Beyonce te nu pa te Taylor Swift te Eminem te po antila anni ho hian Kamala Harris hi langsar taka an support ba ka an friends te hena po Kamala Harris a vote cheu turin an shil hialani tin Trump po hian milar tam tak asom ve boka Elon Musk te Dana White te hian an support ve tat boka mase he hi chu achak na chan atling lo hetianga milar an som china thil langsar da ber chu zai thiaman ni a eng angpon mi hian ngai sang via ma seram shwai tu thlanna a meu chuan milar walten vote tur anti hi mi puitam tak chuan an zom lem lo ti hi alang chiang hle ome
tin Trump hi atun lai em news tam takte hi bepop du lavin fake news an chhuana sat tu ka wangin mi puin an en pe to lo ti in asoya chuwang chuan tun laia thalai tam takin an ngai thakna sat em podcast ate a in lan hema podcast a hian dar kar tam fe ti in edit chwa lo ani china hemi awang hian mi tam tak chuan Trump hi an she chiang le zwala ama du tu po an pun belin thalai lama po atlak na pha hle a khovela podcast larber Joe Rogana a in lana Vice President Tura Athan JD Vance po a in lan boka tin hemi ba ka hian flagrance ate Neil Boyce Impulsive Lex Friedman Theo Von veleh entertainment podcast ate a in lan boka henga wang hian nasatakin amma she chiang em lo te pon an sha chian pha a vote po a mu nem pha viau arin om bokani ale lama kamalai po ain lan na sa viawa ma se heng interview ati hian ache thalo chin le a thu soi a har satin zona chan theilo anga chin le maya he hian na sa takin anuk nya mangai thei ani a tin voi khat promoter anti mai an thu soi tur an chhiar thin aron che thu chu ache boy ngal em a sentence mu mal po ron soi le thelovin he hian mi tam tak ngai ati thalawa nakina ramdang nen indur ngai ta se hetiang te chu kanram president turin kan du do nem ni ti chu mi tam tak lo soi lok tu ani a heng inkom na atang hian Trump a hian mark amusang ni in angai theya chalai du zong asia in tlin na chan pakhat atling theibok ome Trump chakna chan pakhat chu kamela I zailo wang deuh ni te pon asiat boka in thandanga chuan president nominee tur hi an party chunga anin el china mi pariat emovel hian an party candidate ni theina hi an chu china debate tinayin candidate toy siamna thatak po ani bok chutianga candidate in chu na chu tun chum democrat sama hian om talawa direct takin VP Kamala Harris hi than ani a chuwang chuan tun campaign chung zong khan kemelai hi asiam lawin azailo veleh ati theyang candidate in chu na te nein an party ange ne takin mi zong support ni se chu lekal dan pa ngai takin ron ting chho se chu hetiang ang em hian ache chelawanga Trump po tiang ang em hian ache thabik lawang ti chu angai to thei devani Trump tin le na chan pakhat ni le bok chu Democrats lamin thu buai siam sak antum reng kha ani a kumin July thavel khan Trump hi sang hi som paruk in khandan thil fel lote poisa mang swal ti tele documents poimo larule thil tam taka pu ani a hetiaram pakhat president ve me party dangin anhan be chram hi adikemo diglo emo mi puitam tak chuan chul antilo le a Trump pon chantu le khongai tu anei tam pha le a tin kumin nge ya campaign line silaya ka ani to boka aluwa afu lavin abenga afu ti kan shat kha chumi mai ba ka chuan golf a khel line anun na lak tum an lo om ti kan chele boka heng thil theng zong Trump an be na te jail tan tir antum na tile anun na hian lak sak antum na te hian mi puiril ru a khoya nasa takin Trump hian chantu anei na sat pha ama chantu tila a chan zwal tir so ni mai hian ngai thei boka heng thil theng ti hian Trump hi atlin tir ve bok ti ila kan soi swal om lave border boyna hi apoimo ema US mi puin anrama boyna omzinga aber anga an ngai chu dan lawa anrama lolu te hi anni a chuwang chuan border chungchanga an malak dan tur hi vote an mulau shil tu lian takpo ani Trump hi border boyna hian strict ema mitam tak chuan nun rong po kan ti mai theya tin Democrats lam hi tlemin an zol do dewa border chu veng him thoma se Trump ang em hian an strict lawani Trump sarkar lai khan dan lavaram chunga ron lu te chu athon ho na sa hle a heng athon le dona amalak dan chen khat te chu mitam tak chuan human rights na sa takin apal zu ta ni ti in athil ti dan nun rong lu tuk chu antem na sa hle a chung kwa te po a chen chang mak maya nu le pa te chu thon let ngal chinin an fa te chu sarkar ku ta te anom china ama ero chu mitam tak chuan an fak ve thunga ram hum him na chatakin athoka an ngai ni Biden an hnuaiah hian dan lawa lolu thi an tam ber chum ni in an soya Trump sarkar lai ai khan ale tin dan lawa lolu thi an om ni in an soi boka a chan lian tak chu kan soita kang khan Biden an hnuaiah hi chuan an ham strict lo tuk lawa Republican House soidan chuan Biden a hian Trump an hnuaiah border a dan om sa somruk pali vel chu amang to lo ni in an soya hei hian an ramaron lut te chu ati tam pha ani anti Biden an hnuai hian border bul hnaya ron lu tum mishing maktaduai paruk point pali vel ni in an chuta hei hi Trump hun lai aya alet li in atambokani
tin border kaltlang man an mu si an man lo hi kum tin nuai level anom ni in an soiboka heipo hi Trump hun lai ain alet ni in atam zok bokani Biden a polte chuan hetiang emema anroma ron lu tum an tam chan chu COVID-19 wangani thuan soi ve boka an chu danin tuna hian USA hian dan lova lo lut mi makta dwai som pakhat point patni vel an kulangai ani a kumsang ni som panga achang khanan tamber chum alani a heng dan lova lo lut te hi America ram mi puite ti chi ai ber tu pakhat le an ngai poimo ber atlinga tin Biden a sarkar na hnuaya border hi kamala I chan aloni kher bok ne hei wang hian kamelai po tunin thana hian apot niam hle ni angai thei ani a Trump-an alo tlang au pui chin make America great again zingami border hum himle dan lova lo lut te thon let dan ngai to atum chu atlin na chan lian ber pakhat ani bokani President ani le huna Trump a thil tum som tele adang chen khatte lo tar langila pakhat na insum don ton na Trump chuan ramdanga changa US chunga thil ron lu zong te chu 10% emo 20% luman choi tir atum thu asoya he hian anrama thil siam te chuna satakina puidona tin poisa tam tham tak anlalu theidon boka tinabik takin China achanga ron lu chin chen khate chu 60% hia luman choi tir atum thu asoi bokani tin anrama changa kar siam chin Mexico a insonta te chu 100% emo 200% anramalu man choi tir atuma heng achanga athil tumlian ber te chu America ram hi thil siam chhuana muna siam le atuma heyan na satakin na tho tur asiamanga tin poisa tam tak anlak lu thei anim be sei bokani anram chu mundanga changa thil la lu tu ni lavin ram chu nge ya anmamo siam chwa chu atumbir ani a make America great again a aw hlanen po ain milviaw ome Trump chuan anrama thil zor tur ronlo man ati sandon thule company ten tax an choi thin chu ati hniam tur thu asoya heian anram chu thil siam chuak tu khola anchang le don ni ina soya anrama thil siam chhuana khol ten mundang an pan thin chu angai mo hle a heng company tam takte hi dim atum lo hle atin anram nge ya thil siam chuak thin company te chu an tax soya na sataka sha thiam na nei tu le anram thil siam chwa te chu mantlom zokin ramdanga laklu ti aya an shal thei tur thu asoi bokani panina federal bureaucracy Sarkar na thok tam takte hi anma ni ve zong le du zong bo zui thrin ni in Trump hian asoya sarkar na thok ei ru le dan lawa thil ti thrin te chu ban vek atum thu asoya he hi chu ahar deu turangai ni ma se Trump hian sarkar na tho mumal taka akal theinan sarkar na thok te chu a en na sat tur thu asoya tina sarkar na hnuai hian government body pakhat dinatuma chumia hautu atan chuan billionaire Elon Musk ruat atum thu asoya he body hian ati turber chu sarkar sumche vel adik laule dan lawa poisa inchoi tir vel chungchang an buai puidon ani tin US intelligence agencies te che dan vel chu hei aina sazoka enkol ani tur thule aruka an chet vel na thila po atam thei ang ber chu monitor atum bokani pathumna investigating enemies dan mangin anram chunga politician te election official te lawyers le party a puisa pichin te chu thil antidictor kemti enfia endik atum thu asoya US Justice Department te chuan district attorney chen khat dan phalba ka chechin te chu an chui vek tu thu asoi bokani palina energy anrama oil le gas siam chwa konga ma anlak na sat tu thu asoya heian thil tam tak man po ati tlak thei be se ani a leiver dan te po thla dul dewa oil le gas nei thei dan azon tur thu asoya nuclear chakna manchang kai atum thu asoi tel bokani pangana economy tax ti hniam mimalin tax an pek te ti hniam atuma tin heng tax ti hniam atum te hi income tax estate tax te corporate tax te company shang ten an company ti mason antum na shanga tax an pek chin te chu ti hniam sak atum boka thil chen khata tax om chin te chu ti bo atum boka chung te chu dorami in tips an pek china changa sarkarin tax alak chin te chu ti to patuma tin na an thu chin bak an thu a bonus an don china chuan tax soi tir to lo atum bokani parukna immigration chung chang chu kan soi lang cheu to boka hamstrik atum hle ti in heta hian idu tok mai ti ang pasarina abortion now ti tlak chung changa hian chuan Trump po hian chanmun khong tak asiam hle thei bik lawa
atir lama chuan nau ti tlak pom lo top zinga atil ni ina ngai theya ma se anuwa chuan stage sang ten hemi dan hi boy pui ro se ti in thu aswele a tin nau ti tlak phal lo top dana chuan pong swal tok te chung te ngei laka rai te le nu shi sel na in atur na tur thil anga chuan dan hian huam tel velo se ati ani pariat na foreign affairs Trump hian US in Ukraine an support chu adu vak lava asoidan chuan president hi ni se darkar somni pali chungin indawna chu ti top thei ang beseya tin nato ho malak na tam tak chu angai to thattur thu asoiboka Ukraine le Russia ho boina a chuan inrem na thleng tur chuan Ukraine hian ram chen khat chu Russia kuta anhlan angai melni na soiboka nikoma US in Ukraine an puina $61 billion thon chungchanga khan Trump chu apom lo zinga atila mase hemin hu hian Ukraine sa himna chu US tan poimo tak ani ti in asoi vele thungani Trump hian Israel le Hamas indona a hian Israel te achan thu asoi chhuakun le a tin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen pon anin chian chaviau ni in lang bokani pakwana education Trump chuan college le university azirlai tele zirtir tu te chu anram dan le ankal phung te chu humtlat turin afuya tin diversity program tam talutuk te chu titlem turin cha boka vunrong emo nambil wanga inthlar shan te chu titop turin justice department achang ma alak tur thu asoi bokani somna crime Trump chuan mishing manga sumdong chintele ruihlo zuar chintelaka death penalty asiam tum thu asoya tuna data in atarlan achanga tharum thona emo buana chuak chinte atlaniam ti chu arin lo thu asoilang boka tin kumsang ni somni pakhata US capital bena a thiam lo changte chu ngaidam atum thu asoi bokani athil tum dang chen khatte mi puitlang lon in nuam sataka an kho sak theina malaka tuma America rama chen naman cost of living kan ti mai mishing in nung tura kan mamo thil te chu mitin ban phaka da atumani Biden a sarkar na nuai thil man tolu tuk chu ti hniam nge atuma ni tina kan mamo gas te eile in tur te chu me te le adang te chu aman ti tlak vek atum bokani kum upazok tile an chung kwa tenun ti zia omnan heng kum upate enkol na mun hi thuam chat vek atum boka tin henga thok tu ten tax an choi chin chen khachu ti hniam atuma Trump chuan US ram chunga in te chu manman zo ka nei theidan tur azong don ti asuya in nei tu ten chu lawa poisa an choi chen khate chu ti bawa tin sarkar ram tam zok mitam taklo theina tur housing complex sak atum bokani Trump chuan in to em na chan dan lawa anrama ron lut te chu no chwa atum thu asuya tin anram mi ni lo te tan in nei theilo dan chu khong taka ken ko atum bokani healthcare lama po he ayami puin dam doile in entiona man an choi chin chu ti zia om sakatuma program chazok duan chwa nge aim be se ni tunlai iwesalar diversity kan ti mai tuai emo party le mo transgender te telwengai chin chungchanga chuan Trump hian nala ki mo sarkar thil ti na shimshima hetiang ho hian meichhia ti anga chumi za chu meichhia ani turani kan lo ti chin tuna LGBTQ ten an nei ve tak te chu ati bautur thu asoi boka transgender te digna chanwa chuan mi pa chu mi pabula antelanga meichhia chu meichhia nen vek anin bayang ti chu aring bur maya transgender ten sport tel antum chin chu ati top tur thu asoi bokani tin Trump president aron ni le don ta ka chuan khovela ingtiang angin nge ngong aneyang lo en don ta ila Europe tam tak chu abwai ngala US an lu dona poisa an choi tur te chuan ram tam tak atilungai ngal ni inan suya Trump hian US ram hi ada masaber don ti achianga US thatna tur le US mason na tur le himna chu ram dang zong ain angai poimo dona he hian ram tam tak US pui ngak tu te chu second choice an ni don ti asia tier the ome Trump hian tunlai indomek Russia le Ukraine te Israel le Hamas te le munshang shanga boina omzong te chu chinfel vek a intiam boka campaign anchan achang to khan heng boina chinfel tur chuan ama chia a thu asoi chuak na sa a tin president ani lai ni se chu heng boina te hi a chuak lo shim shimang ti po asoina sa le bokani
Kanshat angin Donald Trump at US President somli pasari na turin Thlantlin anile ta nakum January ni som ni hian rin na thu tiamin lak lutur ani engtin nge khovel hong don ti chumi zongjong ngai ven le thlir thup ani enga po chulo ni se atop nan Donald Trump atling ki India ram kil khor ber achang chuan hawe kan lo ti mai theya nima sela ahomi alavania kan ram chau veitan chuan haumai theye mase khovel ral mon lo zia kan en chuan North Korea ram te po a support tu ram te awanga an huang tau zia te China in India minron nor ngam dan te Middle East Iraq khau in show sale helpolian tak an vullen dan te Russia in Ukraine abe ngot dan te en hi chuan khovel ramin a ron US President doi zep nei chu apoi thui the zia le khovel chu pa ngong ane na sajia chu asiat war the ome hengzong zong thunun turte khovel helpolian tak nuai bo turte le khovel mun shanga Christian te tan hian Trump-an tu ma hlau nei lo sepai thunun thiam le rorial thiam boxi hi kan momo em ani ole ato bera chuan sia halama LV collabo band ngai hlut takte hi kalo mial sha tirlo kang cheu ani hian music video anti chuak chin mai ni lovin thil tum lian tak nehin zailam tuite mason zel na tura puile mi sha ta anim pholang ve the na rem chang lo siam sak tu anni ba ka laphwa thiam te an thiam na ubet mai lawa an laphwa te midang te le an ma ni ta na an phwa chhuwa ngei the na na lo pui chin tu anni an ben din chan te hi aro puin kan poisa a hek pha chuang lo boka an channel LV collabo tia lova subscribe sakve cheu ula an ta na hludon mai kumin chung hian ma machang te poron comeback pui antuma hit to ka anon comeback pui nge be seng